iyi nkuru nabanje kubibona kuri mugenzi wacu Samiri avuga ati Rayon Sport yipimye ku musore witwa Stephen Amankona wa Berkum Chelsea. Berkum Chelsea yo muri Ghana. Berkum ngo ifite ijambo rimwe kuvuga ridafite irya kabiri. Wari wajya kunegosiya n'umuntu akazajya kubaza ngo okay wenda akavuga ati panaro ni 30 kamwe ati ntayo nabona ufite angahe. Iyo ashyizemo ijambo ufite angahe no kuvuga ngo hari room ya negotiation, harimo umwanya nibura abashobora kugurisha, baremera kugurisha. Uravuga veni muhure muri 25 urimo urabibona. Berkum ngo ifite ikintu kimwe idashaka kuganiraho, iravuga ngo ni pay or go, ni ishyura cyangwa ugende. Iravuga inoti $100 by'amadolari. Lorenzo aho wabaramo Rayon Sport. Rayon ngo barayibwiye ngo nicyo bita ni amafaranga ari fixed nsayo kunegosiya, ni igiciro kitadiscussing kitaganirwa, ni imbumbe nibo yafite ishyura. Donc ni hari miliyoni z'amanyarwanda 143,200. Umva rero ukuntu ibintu ayo mafaranga ikipe yo mu Rwanda yishyura n'imwe ni APR gusa. Ikipe yitwa APR nta n'igitanga mwatse yayo. Ikipe yitwa APR yamaze kumanuka nyuma yo Rayon Sport ngo yari yabonye umukinnyi Samire ne wabyanditse abikuye muri media yo muri Ghana. Ikipe yari yikojeje $1,100 itikati isubira Nyarugenge isoko ya Rotfiti. Umukinnyi mubwire itegeraze mu Rwanda tuganire turebe itegera abagenyi bari basigaye mukandagira yavuze iti nta kibazo bari itegera muri twebwe reka tuganire. Ngo bamwita Stephen Amankona. Ariko nabonye ko sinzi itangazamakuru nsomye mu kanya kandi nizera cyane ntabwo nibukivuge kivuga ko ngo anamaze iminsi mu biganiro n'ikipe n'ubundi ya Singida Black Stars cyane muri Tanzania kandi ibiganiro bigeze kure. Sinzi impamvu muri iyi minsi Singida na APR bameze gutya. Singida nigeze kuganira na Rusheshangoga Michel. Ndamaza ati Rusheshangoga mujya muri Singida ikipe irakize ko mo n'ikigigura abakinnyi bakomeye bakora no muri za Togo, ikigura nk'abakinnyi bamagana muri ikipe nationale ya Togo babanza. Aranga ati nagiye kubona mona nimero iramamaga ya APR yatwirukanye, nimero yo hanze cyagiye APR birukana 10. Ati nimero yo hanze yaramuhamagaye yacanganye ikiwe ngo ntwaye ndi kumanuka ngeze hano Cercle mu Rugunga, ndagenda urabona ya station iri imbere gato ya Cercle Access ya ESP ngo yarajya iparikaho. Ngo umugabo yaramubwiye ngo hello ufite umwanya tuvuga mu Giswahili ati yego twavugana. Aramubwira ati ndi umuyobozi wa Singida, yari tarahindura izina. Aramubwira ati turifuza kugura abakinnyi nawe urimo twatekereje, wasinyira amafaranga ngaha kuza mu ikipe yitwa Singida. Rusheshangoga ngo atabitekereje yaravuze ngo mumpereze $40 by'amadolari yo kumusinyisha, mumpereze n'umushahara $2,000 by'amadolari. Yabivuze yumva bitashoboka kuvuga ngo $2,000 by'amadolari n'umushahara na recruitment $40 basinyira imyaka 2. Ngo yaramubwiye ngo hari kwa gatanu, yaramubwiye ngo kuwa mbere uzabona avance $20 by'amadolari ako kanya, ngo hanyuma uzahabwa tike y'indege igomba kukuzana waza ryari ko dukeneye gutangira vuba. Aravuga ati mume nk'icyumweru, ati bwo ni kwa gatanu wundi sawa, ati yo kwa gatanu wundi barayikatisha uzagera muri Tanzania numara gusinya ushyizeho umukono ibindi 20 tubiguha. Umva nkubwira ahantu yatinye Singida. Ibyo bintu bamaze kubiganira agira ngo n'urweye kuwa mbere saa 4 ngo ndi mu rugo nimero yarampamagaye tibite ni sawa, ati ndi mu Tanzania mperereye mu mujyi hano bamuza bogoshera harimo coffee shop hano muri UTC. Ati ndi muri UTC muri coffee shop ihari yitwa gutya, ngwino hansange ngo amafaranga yawe $20 by'amadolari. Rusharango gagize ngo n'umunsi wo kubeshya. Ati ntabwo bishoboka, babantu se barakomeje bingana gutya. Yinjiyemo ahita mu $20 ako kanya. Bakimara kubimubarira batamwe ati sinya hano ko uhawe avance nduzayahabwa. Akira aho ngaho umugabo ahita amwereza tike y'indege. Ubwo yagiye muri UTC gukatisha tike y'indege ari naho amubwe amutegerereza. Aramwe ati dore tike yawe ngiye ya Rwanda ya kwa gatanu zambuke. Umutaramu ati kambaye yagera ngo ni brag, ahita atangira kwitegura, ahita ajya Tanzania. Akigerayo yabaye agisinya ibindi 20. None umva agashya rero natinye Singida ukuntu igera amafaranga. Axel Singida ngo aricaye aravuga ngo twabonye amafaranga menshi.
abakinnyi nituyabika tukazayabahemba buri kwezi bizaba ikibazo. Dushobora kuzisanga amafaranga yaragiye ajya mu bindi akadushira ngo wahise abahemba amezi 7 icyarimwe. Wow. Bose ngo wahise bamuhereza inoti ya 14 by'amadolari. Yaramwe ngo bamuha amafaranga 54 by'amadolari mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Ndacanganyikirwa mera nk'umusazi. Rero icyo nakubwira, iri kuba ihangana na APR kwitwa Stephen Amankona. Ndagira ngo umukinnyi mugarukaho ku mibare muganiraho cyane gatoya. Shyuha umukinnyi arakomeye, ni umwe mu bakinnyi ngira ngo bagiye kuza muri equipe ya APR naramukaje rwose bazaba bakomeye kandi naramukaje ubivuze neza kandi ubona bafite imibare myiza. Iyi ntago ari confirmation cyane, iyi ni transfer gossip. Uyu mukinnyi uko wabivuze yitwa Stephen Amankona. Ndagira ngo mpere kuri article y'ikinyamakuru cyitwa Ghana Socanet. Ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyandika sport cyo muri Ghana. Bavuga yuko uyu mukinnyi umutoza w'ikipe y'igihugu ya Ghana yitwa Otto Addo yamutekerejeho ubwo bari bagiye gukina icyo bita Unity Cup Tournament. Iki ni igikombe cyahuje ibihugu 4 harimo igihugu cya Nigeria, Jamaica, Ghana nyine na Trinidad na Tobago, cyabereye London. Cyabaye mu kwezi kwa 5. Urumva angaha bavuga yuko byateguwe kugira ngo barebe ngo icyo bisa the best of African and the Caribbean football. Ni kugira ngo nyine barebe ubwiza bwa bamwe mu bakinnyi bo mu bihugu bya Afrika y'Uburengerazuba ndetse n'ibihugu ngo byo muri Caraïbe. Naho igitekerezo cyavuye kibera London. Rero uyu rero Amankona urumva ngo yaratekerejweho cyane na kocha Otto Addo ku buryo nawe yashoboraga kumwifashisha. Nuko hatabaye icyo bita preselection. Urabizi preselection nukuntu habanza guhamagarwa abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu kugira ngo kocha noneho azabone uburyo abatoranyamo abanje kwakoresha imyitozo hanyuma akaza gukora final squad cyangwa se selection finale. Abasesenguzi akavuga ko yatekerejweho cyane ariko biza kurangira adahamagawe muri irushanwa. Kocha amwizeza yuko kono umukinnyi muto y'imyaka 25 aravuga ati ntago bigenze neza, hari abandi ngiye kubanza guhitamo kureba, we ntugire ikibazo tuzakorana ubutaha. Ariko iyo preselection yibaho yari kugaragaramo ariko ntiyakozwe, wese akora final squad gusa. Uyu mukinnyi rero umwaka ushize w'imikino nubwo ari umukinnyi ushobora kuba yakinishwa inyuma ba rutayizamu sibyo, ariko niwe wabaye top scorer wa shampiyona ya Ghana. Yabaye top scorer wa shampiyona ya Ghana muri sezo ya 2023 2024. Uti rero ibyo bintu urabivuga ubikuye hehe? Ikinyamakuru cyitwa Ghana Sports Page. Urumva hano nashakishije mbona imibare umwaka ushize w'imikino muri equipe ya Berco Chelsea. Uyu mukino witwa Stephen Amankona ari nakukinira niwe yabaye top scorer, niwe watsinze ibitego byinshi, ibitego 19. Urumva wenda reka mbabwire batanu kugira ngo wenda utavuga uti ni ibintu wenda ni ibintu muhimba aho ngaho byo guhimba. Uwa kabiri watsinze ibitego byinshi akina muri Asante Kotoko yikomasi muri Ghana, umujyi ukomeye cyane, yitwa Stephen Dese Mukwala. Stephen Dese Mukwala ubu yagiye muri Simba Sport Club. Yego ni umuganda Stephen Mukwala. Yego uyu hari umwaje unamurangiye APR wari bati aveve. Yego uwo mwaje anazwe ne yantabiganira. Yego namurangiye APR Mukwala kabisa. Yatsinze 12 cyagiye APR cyoborwa na Fande Richard. Yego yatsinze 12. Urumva Stephen Amankona yamurushije 5. Uwa gatatu yitwa Hamza Isa wa Hearts of Oak yatsinze 13. Evans Osei Ousu w'ikipe yitwa Smartex. Smartex niyo yavuyemo Dauda. FC Smartex 1996 buryo niko bayita. Yatsinze 10 hanyuma Prince Ousu kwa Bena wa Gold Stars atsinze 10. Nguwo rero uwo bita Stephen Amankona no mukinyi ukomeye cyane w'inkuba w'umuriro cyane. Top scorer wa Ghana burya ntago ari umukinnyi uba uraho ubwayo kabisa nkuko bivuga rwose Rugangura. Mubonye Nyarugenge no kugenda nkagarara muri Rompoe Kanombe nkazamuka hejuru ngashaka urwego
nkahita mbana nkafunga isariyuti. wenda rigana imbere yuko agira ikindi akomezaho kubyo Agiseri yaravuze ni top scorer wa sezi ishize ariko na sezo yayibanzirije na sezo yayibanzirije ubwo urabiganiriye neza. Sezo yabanje igihe hari yakiriwa Stephen Mukwara kuko Stephen Mukwara ubu ngubu ari muri Simba yatsinze ibitego 19 ni yashize ubwo yari 2023-2024 nono iya 2024-2025 yongeye arabikora ni back to back top scorer Sezo ebyiri zikurikiranye 16 nubwo yatsinze yatsinze Kenz ni Kenz yatsinze Kenz B abandi kubona bari kunyereka 16 uzazandika byinshi page ariko ni muri iyo range Kenz cyangwa Sezi none wakaba no muri equipe ya Chani iriya yasezerewe na Nigeria ubwo Nigeria yayitsindaga ibitego 3-1 kiriya gitego cya Ghana niwe wagitsinze wayano bakirano ndavuga uyu mwana w'umuhungu afite tayi nziza turebe apeni uzamusinyisha aperi amagunira amadolari hariya kugeza ku wa mbere umva bashyiraho amagunira menshi igiciro n'ubu ngo ntirasoza wa kabiri yabaye yitwa Faisali watsinze 12 wa gatatu yitwa Albert Ama atsinze 12 wa muri Asante wa kane yitwa Nana Nkwame Opongo offline atsinze 11 ndetse na Joseph Oso watsinze 11 muri Dreams. Uyu mukinnyi ushobora kuba top scorer muri seze ebyiri akaba agize urare mu bitego 34 ubwo tutabaza ama assist ni ikipe nka Berkum Chelsea ni igihe cyiza cyo gusohoka muri Ghana kandi cyiza noneho dusoza Ruvuyanga kugira ngo witereke uganirire n'umunyamupira ntago nitere tuganire nawe wese umuti wikuramo cyane oya nanjye ndahari cyane wamfura nanakunze ko byaba birimo biragenda bitera apeno no kubona rya soko twaze tuyibwira ribonekamo abakinnyi beza muri West Africa ariko isoko usanga badahembwa amafaranga menshi ku buryo umuzanye ukamugura nk'ibihumbi 100 ukamuhemba nk'ibihumbi 7 ameze neza yishimye afite umupaseri mwiza uriya mu Burkinabe baguze Dao afite ku ruhande umusore w'umuhanga cyane nka Ouattara wadukonfirimye hari aba basore bandi baba Dauda bameze neza n'abaroneka b'abanyarwanda ubwo shampiyona y'u Rwanda yarangira recruitment zikirangira noga ngo du closinze recruitment twahita dutanga igikombe cya shampiyona ikaba tuzi uzayitwara kuko ni wayipanga gutya mwumbwira ngo rero imirazana abakinnyi ngo bavuye mu byiciro bya kabiri bya he mwumbwira ngo irimo ngo irarwana no guhemba ngo ngenge zipi reka dusoze tuzaba tugirira hamwe icyangombwa nuko nyine bose barimo buriyubaka ubwo mu kibuga niho dutegereje abiyubaka se ni bande shaho rero se ubundi ndimo kundura abarabu polisi yitwaga kwa Eronari yakuye muri za Bugesera uramugeranye n'izi Samuel wo muri Gorira umupira w'inyarugenge n'ibindi byihorere ngo na Samuel wo muri nyinshi hanyuma sizo detail wafunga ikaba yoroshye wabyihoreye aha kandi yakiriye zigenda neza izabagora cyane.